ngasi numida wairam phongkhiba tongan manipuri siphongsingbdagi amasung thokiba thawdok wathoksingdagi maruoiba I pausing khongasaraga manipur top channel gi maikeidagi myamna thamjagi ahanbada miyamna khawrangna ngaiduna lakpa BJP gi sit humpu gi mirep lauthokre ticket phangawdabasing irang Yaokhre sitting MLA ahum ticket piraktre mathang tha February 19 amasung March ahumda tangkak ani thokna pangthukadoriba 12 suba Manipur Legislative Assembly mikal asida BJP gi oina kendra humpuda mirep oigadabasinggi maming ngasi lauthokre ngasi lauthokhiba BJP gi list asida sitting MLA ahum Kaksin kendra gi MLA M Rameshwar Wangkhai kendra gi MLA Y Irabor Moirang kendra gi MLA P Sarachandra da ticket pirakhidre candidate singasigi list asi ngasi Delhi da leba BJP headquarter dagi lauthorakhibani lauthokiba singasigi manungda nupi candidate ahum Nauriya pakhang lakpa ASKB Kangpokpi gi sitting MLA Nemsa Kipgen Sandil gi candidate SS Olisu Yauri BJP gi oina intending candidate yam khiba Kaisam thongda Elangbam Johnson Khundrakpamda TS Muhindro Uripokta KS Ragumani Sugunuda M Binod Kumbida S Premchandra Pasoida S Kunjakesor Keba Ziribamda Budasandra Nungbara DD Gangmai Khangabokta Dr. KS Major Mangang Wangkhemda Y Navasandra Wangkhaida O Henry BJP gi ticket fangle ngasi nungthil ticket lauthokraba matung Nityapat suthekta leiba party gi office ta pamdaba thautok sing thoktana ba security gi akanba section thorang sing lakhotki amarom da BJP gi ticket phangaudraba candidate sing magi worker sing na khoiram khoisauna ba poktuna lambi da tholoktuna irang haurakhi sagolban kendra gi oina Sega road takhilamam laikai masinda Kendra sida BJP gi mirep oigani thawang toriba Dr. KS Lokian gi workers sing irang horakpaga loinana BJP gi flag festun poster na sing segaiduna mai thakre loinana BJP sagolban muthatle haina lakthokre masing yamlaba nupi workers sing aduna main road thoraknaba honabada police na thingduna thambadagi nakalani gi marakta sauna muknarakpadagi police na smoke bomb langsinduna tan khaina bo honaki matungda masing yamlaba workers sing kya tholaktuna lambi mayada phamjinduna lambi thingbagi khongjang sangsinki haina supungdokhi atopa pawmana case loken amadi thangjam Arun Kumar BJP gi primary membership tagi resign tokre Taragani suba Manipur Legislative Assembly mikalda sagolban kendra da BJP gi mirep oigani thorang toramba Dr. KS Loken amadi Wangkhai kendra da BJP gi mirep oigani thorang toramba thangjam Arun Kumar BJP gi primary membership tagi resign tokre Mark party sidagi resign torage haibigi ayib sirol BJP Manipur state ki president da ayib sirol ama iduna thakre hairi hensu fungdorakli Atop Pawmana Nisikant independent merep oina thengnaragani lakadoriba taragani to suba Manipur State Assembly election da Kaisam thong kendra da BJP gi intending candidate oiramba sapam Nisikant independent merep oina mikhal thengnaragani haina laktokre waphamasi ngasi nungthil thauda babak laikai da leiba Maki party office ta pawgi mipam amada mangna phongdokhibani mana makha taraduna Narendra Modi gi wakhaluna madi thabak thoramda ngaujaba miyamani ticket phangdrabasu ai maning haloi Nisikanta aihakna bot phajana phangani loinana mai pakani Manipur kalhausi hairabadi handaki mikhal asida kalhaudrabadi kanmangamlaroi aduna atopa party da sangloi independent merep ama oina paisa ski sadana awanba purakani haiba maki wakhalun hongba lairoi hainasu phongdokhi Atopa Pawmana Prime Minister na Manipur gi Laurembam Bino Devi amadi Thaunawjam Saranjoy gi matik magunbu singthakre Prime Minister Narendra Modi na haikre miyot minai haibasida laiba asibu marufon manghali miyot manai haibasi laishogumani masi thingnaba mipum khudimuna honagadabani wapam asingasi Prime Minister na Tha khudingi All India Radio gi khutangna phongdokpa ma ki pokningi wakhal man ki baat ki tharamda phongdokhibani magna makha taraduna aikhoine ithau ningthina pangthokpada miyot minei aikhoidigi lapthokhigani haiki ma ki borol aduda Manipur gi textile bu yokhatuna ngak selibi Padma Shri Laurembam Bino Devi sei humpuga tret amadi minute amada pusap samaga mapan tauduna record thamliwa Thaunawjam Niranjoy gi matik magunbu singthakhi man makha takhibada Manipur gi Laurembam Bino Devi Padma Shri na textile bu ngak sinduna thambada asobo thodang lauribi Bino Devi na leba sida textile gi magunbu hengat hanan bagdamak maki thodok hendokpa thauna aikhoi punamakna thakatpam thoi haiki amaramda minute amada pusap samaga mapan inma ngamduna record thamkiba Thaunawjam Saranjoy gi matik magunbu singtharaduna maki tawbung amba sakti asi aikoi punamaknasu
ꯍꯣꯠꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯟꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯛꯇꯤꯕꯨ ꯁꯤꯡꯊꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁꯃꯨꯒꯟꯗꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯪ 2013ꯗ ꯁꯃꯨꯒꯟꯗꯥ 38 ꯏꯪ 2013ꯗ ꯁꯃꯨꯒꯟꯗꯥ 32 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯚꯨꯄꯦꯟ ꯍꯖꯥꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯃꯒꯨꯟ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯃꯨꯒꯟꯗꯥ ꯀꯟꯈꯤꯕꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯔꯣꯔ 4.50 ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 20ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯖꯤꯁꯟ ꯗꯣꯁ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯅꯥꯕꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯌꯨꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯍꯥꯇꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ 63 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯀꯣꯛ ꯅꯣꯟꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯏꯅ ꯍꯤꯟꯗꯣꯛꯅ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛ JDUꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯖꯅता दल यूनाइटेड महाक जॉइन तौरे है थादरप वरोल खरा पीरी मैम अपडेट नमीनसी मैम अपडेट फंगगा थमजरक है चैनल से मैकेडी मैम फोंदोरक्ली मखा चथरपोइना स्टेट से कोविड-19 अपडेट मैम थमजगे पॉजिटिविटी रेट से 16.4% ओइखी पुनः मियोय अहुम कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा लेखिद्रे हाइना रिपोर्ट तौरी लोइना मियोय पुनः 419 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरखी अदुगा अपुन बोइना ngasi कोविड टेस्ट तौखिबा मियोय मसिंगना 2,200 सुपनगे अनिने ngasi नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरखरबा मियोय 419 asi बिष्णुपुरदगी 15 चांदेलदगी 9 चुचामपुरदगी 19 इम्फाल ईस्टदगी 65 इम्फाल वेस्ट खंगवांग वांगदुना चामगा 93 थेंगनखी जरीबमदगी 2 काक्सिंगदगी 13 कामजोंगदगी 8 कांगपोकपीदगी 10 नोनेदगी 1 सेनापतिदगी 8 तमेंगलोंगदगी 9 टेंगनौपालदगी 3 थौबालदगी 18 उखुलदगी 8 पुन्ना मियोय 419 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरलगा अहुम अमना बिष्णुपुरदगी मियोय अमा इम्फाल ईस्टदगी मियोय अमा इम्फाल वेस्टदगी मियोय अमा पुन्ना मियोय अहुमना कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुना लेखिद्रे हाइनसु रिपोर्ट तौरी लोइना मियोय अपुन बोइना 2,200 सुपनगे अनिना ngasi कोविड टेस्ट तौकी हाइनसु फोंदोरक्ली लोइसिलकपोइना तोपा पावमना कांग्रेस की लेमहौरिबा लिस्ट हयेंग फावबदा लाउथोकलगनी डेमोक्रेसी अमदी सेकुलरिज्म ngakpa matam oiri ibobi इंडियन नेशनल कांग्रेस की लेमहौरिबा मिरेप 18 की लिस्ट हयेंग फावबगी मनुंगदा लाउथोकलगनी लेफ्ट पार्टी तरुका प्री पोल अलायंस सेमबगा लोइना लेमहौरिबा मपुंग ओइबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगसु कांग्रेस का पोस्ट पोल अलायंस तौनबा अंडरस्टैंडिंग लेनरे हाइना MPCC की प्रेसिडेंट नमैरापम लोकेना फोंदोखरे वाफम सिंगसी भारत की तोंगान मफम सिना पांगथोकनाबगुम MPCC नसु 63 रकसुबा जाति की मपा मोहनदास करमचांद गांधी लेखिदबगी निंगसिंग थरम मणिपुर कांग्रेस बोना पांगथोकिबदा लोकेना फोंदोखिबनी हाइनसु फोंदोरक्ली अदो मैं हौजिक ओइनदि पाउसी मतांग असे लुसिनजरगे अमसुम पाथोकजगिबदा सोइखिबा लानखिबा यावरसु मैम नागपिगनी मतम गे ओइबा मरुओइबि पाउसिंगसु मैम द लेपा लेतना चैनल सिगी मेकेडिगिसु अपडेट पिजरके हाइना थमजरी दुगा हौजिक ओइनदि मैम मतांग असे लुसिनजरगे एंड थैंक यू